ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, мухлисони муҳорибаҳои омехта. Пас аз мусобиқаи афсонавии Октагон 72 дар шаҳри Тошканд, ки дар он мухлисон ва размандагон таърихи муҳорибаҳои санъати омехтаи Осиёи Марказиро дар ин минтақа аз нав навиштанд, рақобатҳои Октагон 73 рӯзи 23 май дар пойтахти ҷанубии Қазоқистон, шаҳри Алмату баргузор мегардад ва мухлисонро аз нав ба ҳайрат хоҳад овард. дар ин мусобиқа размандагони Тоҷикистон низ ширкат меварзанд. дар ҳоле ки Октагон ҳоле эълон накардааст, ки кадом размандаи тоҷик дар он иштирок мекунад, мо дарёфтем, ки дар он як нафар разманда Ҷонибек Ҷабборов бо тахаллуси авиалиния ширкат хоҳад кард. дар наздиктарин фурсат мо дар бораи ин размандаи тоҷик ба шумо маълумоти дақиқро пешкаш хоҳем кард. ҳоло имкон дорем, ки аз рақобат шоуи ин барнома дар Ӯзбекистон, ки бо ширкати Ералӣ аз Ӯзбекистон ва Радной аз Тоҷикистон баргузор шудааст, наворҳоро пешкаш гардонем. Встречайте, в синий угол клетки приглашается из Таджикистана Бабачони Радной Холмурат. Шамамен 30 келі салмақ дәрежесі. Сәл салмақ түсіруге де тура келіпті. Радной мырзаға 30 келі салмақ дәрежесі. Самой ждем Яралы. До выхода. Красный угол клетки приглашается его визави из Узбекистана. Встречайте, Ерали Бойкобилов! Zilzila eng kuchli kubizda. Endi yaratamiz mo'jizal eng kuchli kubizda. Yetamiz bizda. Ona keldiringizlar. Ералы Бойкобилов 18 жастағы спортшы алаңға беттеді. Сырқандария аймағының тумасы. Бұл ерекше жекпе-жек, бұл шоу-матч, формат 3 раунд 3 минуттан. Ешқандай да ресми рекордта енбейді, жалпы картқа да кірмейді. Жалпы қарайтын болсақ, бұл андеркарт пен мейнкарт арасындағы екі танымал инфлюенсер, блогер спортшылардың өзара жекпе-жегі. Бірнеше сәттерден соң Ералы Бойкобилов алаңға қадам басады. Және біз жекпе-жекті бастауға дайын. В синем углу клетки спортсмен из Таджикистана, бойцу 24 года, его рост 128 сантиметров. Это его дебют в октагоне, его вес 30 килограммов ровно. Поприветствуйте синий угол октагона, Бабачони Радной Холмурат! Красный угол октагона, его соперник из Узбекистана, бойцу 18 лет, его рост 122 сантиметра. Это его дебют в октагоне, его вес 30 килограммов ровно. Поприветствуйте Узбекистан, Ерали Бойкобилов!
Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Красный угол. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Внимательно слушайте мою команду. После команды стоп не работаем. Пожмите руки. По углам. Формула поединка 3 раунда по 3 минуты. Первый раунд. Халил Мамиев соңғы нұсқамаларын берді. Жекпе-жек қарсаңында Бобочони Халмурат немесе Родной және Ерали Бойкобилов. По прозвищу Ерали. Жай ғана Ерали деп кетеді. Барлығыдай. 3 минут, 3 раунд. Жалпы жұмыс уақыты 9 минут. Ал кет. Бұдан не шығатынын көрейік. Бірден іске кірісті. Да, ударки получше, конечно же. Ерали, мы видели его тренировки, что активно тренируется по боксу. О, бэкфист! Бойкобилова. Денелі Халмурат бәлкім күресіп көретін шығар, қалай болады? Құлаштай ұрғанын көріп отырмыз. Салмақ жағынан да басымдық бар Халмуратта. Тағы да бір бэкфист. Өте ширақ қимылдайды енді. Ералы. Жеп. Разворота. Ерали. Кәдімгі дайындалған екен жекпе-жек. Да, Родной пока что не может свою дистанцию нащупать. Пропускает навстречу раз за разом. И попытка перевода, я так понимаю, борьба. Бобочони. Өтпеді. Аяқта тұрып жасаған соққылар, сондықтан күресіп көрмекші. Қазір торға тірейді. Ал көрейік қазір. Размен какой. Сайстеп, посмотри на это. Ералы күрескісі келмейді. Бұны аңғарды. Торға жақындатуы. Главное, чтобы осталось сил на следующие раунды. Бойкобилова. Прижимает сетки. Будет ли перевод? Нет, не удалось Бобочони. Тым жылда. Очень опасный удар. И все-таки оформляет перевод. Граунд энд паунд пошел. Толықтай тейкдаун дейін келмейді, бірақ мойындық сыл алған қазір жоқ, бұлай қылқындыра алмайды енді әрине. Да, видно, что мало опыта. Бобочони. Шоумен, конечно. Особенно на Хуморин. Поединок, я уверен, переплюнет. Тағы да бір бэкфист. По эмоциям переплюнет главное событие вечера. Әзірше Бобочони қарсыластың барлық соққыларына төтеп беріп шыдап шықты. Аяқтан алды, көрейік қазір болма. Тым жылда арағаш төзіп кетіп қалады. Бойкобилов. Ширақ бастаған еді, қазір қартың басында бәсеңдей бастады алтын соңына қарай. И теперь уже Ералының өзі кетті шалды. поделился. Бобочонидің дәлтеген соққысын көрдіңіздер. Раунд Ералының еншісіне кеткен сияқты. Да, я думаю, что да. Екеуі үшін де бұл әрине таңсық жағдай, жаңа бір тәжірибе. Внимание, второй раунд. Екінші раунд. Жекпе-жек жалғастыруға дайынбыз. Шоу-матч ары қарай жалғасын табады. Екінші раундты қалай бастайды екенбіз, Ерали өте белсенді. Бірден қарсыласын өзіне қарай шақырып отыр. Да, с каждым раундом уверенность Ерали все крепчает и крепчает. Бобочонидің тәжірибесі аздау екеніне байқалып отыр.
Ерали кәдімгі дайындалған екен бұл жекпе-жекке. Әзірше қатты жақындағысы келді. Ерали. Попытаться нужно играть борьбу, наверное. Бабачони. Иә. Қалмақпен бас тастауға тырысу керек. Жоқ. Құлашты ұрған соққы. Міне тағы да амалсыздан Пускает навстречу просто. Сквозь все удары бежит на своего оппонента Бабачони. Болмады. Халил Мамиевті белсенді болуға шақырып отыр. Екі спортшыны. Құлашты ұрған сәт тағы да. Қарқында сен дей бастар. Алғашқы раунд. Әлі белсенді дейсің. Да, ну, опять-таки, отсутствие опыта как такового все равно мешает. Особенно большая арена, много света, все ждут этого поединка и эмоции зашкаливают. Это больше, чем нужно. Неплохо здесь справа было. Ерали. По-боксерски отлично работает, уходит с линии атаки, используя сайдстепы. Сыртқа бас шықты керек. Тигізет бірден сыртқа бас араға шығып кетіп жатыр. Боковыми ударами. Прочитал своего оппонента. Побила. Прижимает к чешке. Шанс для Бабачони. Шанс для родного. Алмұрот. Ну же родной, ну! Нет. Болмады. Отпустил, к сожалению. Иә. 2 минут бойы жүріп міне ұстады деген кезде уысынан шығарып алды. Секунд остается. Бабачонидің дәлкеп жатқан соққылар тіпті жоқ десек те болады. Да, он даже не просто бежит на своего оппонента, пытается. Ну, неуловим просто. Бапкерлер де қазір. Загубило. Алмұрот қайтып жатыр, қайта тейкдаун деп. Не талап етіп отырған түсінген боларсыздар. Раунд аяқталуға да сәл уақыт қалды. Бұл раундта әрине Ералының еншісіндегі. Ой, даже попытка перевода. И родной оформляет перевод, но этого недостаточно, чтобы украсть раунд, я думаю. Иә. Толықта 2 раунд Ерали Бойкабиловтың еншісінде. Үшінші раундты тамашалауға дайынбыз. Внимание, третий решающий раунд. Ташкент, давайте поддержим бойцов. Басқа амал жоқ. Бұл раундты Ұпайсанмен ұту аздық етеді. Да, родному нужно газовать, рисковать. Он хочет выиграть этот поединок. Соны жасап та жатыр қара. Бірақ әзірше Ералының соққыларына барып тірелек. Ұрына. Все удары просто хавает. Басқа амал жоқ. Міне Съедает просто, и все. Осы жерден жіберуге болмайды. Шығып кетті. Өте белсенді. Бойкабилов. Бэкфист. Нет, подскользнулся, все-таки разлили воду. Канвасты су алған екен, соның салдарынан қазір екеуі сәл аяқтар тайып кетті. Футбол-арена Ташкент, давайте поддержим бойцов.
Минута позади. Времени мало остается. Родной должен идти вперед. Правильно делает все. Но Ералы неуязвим просто. Очень здорово двигается. Раз за разом попадает. О! Сколько ударов пропустил Родной. Ни намека на нокдаун даже не было. Начало поединка. Да? Bir minut. Dal осы қарқынды ұстап жүре берсе болды. Жеңіс қолда. Ералы үшін ал. Обочуни енді соңғы бір тәуекел шабуыл жасап көреді деген үміттеміз. И Болмады. Бұл жерде енді шеберлік деңгейі мен тәжірибенің молдығы бар. Жер мен көктей. Сонда да тоқтамады Обочуни. Бірнеше соққы өткізген арамасынан әлі де тоқтамады. Обочуни характер, конечно, хуже, чем он сам. Продолжает идти вперед. Пропуская удары. Тоқталып жатса да болмайды, қараңызда. Кетті, тейкдаун болады ма қазір? Аяқталған сияқты. Жоқ, Ай-яй-яй-яй, ошибается здесь и... Да, Ералының өзі қазір күреспекші, қараңыздар. Қателесті. Соңғы секундтарда, бірақ қатты маңызды емес. Жекпе-жек аяқталды. Құрмет көрермен, бірнеше сәттерден соң бұны қорытындылайтын да болады. Мұқият зер салып тыңдайық. Егер төрешкен шешім шығаратын болса, онда Ералыға жеңісті беретін шығар деген ойдамыз. Данный бой продлился всю дистанцию. Я попрошу поблагодарить двух бойцов. Хума Арена, Ташкент, давайте поблагодарим их. По истечении 3 раундов единогласным решением судей победу одержал Ерали Бойкобилов. Ералы Бойкобилов төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп отыр. Міне осындай бүгін кішігірім тарих, құрметті көрермен, Октагон лигасының аясында. Ташкент! Давайте дадим шума для вот этих двух маленьких воинов. Ерали, сегодня ты совершил историю, проведя ММА-поединок. Я думаю, весь мир это увидит. Поделись эмоциями. Assalamu alaikum, Morena. Assalamu alaikum, Kuchiriyavi team. Hammaga rahmat kelganinglar uchun men juda ham xursand bo'ldim. O'sha uchun ko'p gapirmaslik kerak, kelib desma qilish kerak. Xo'p, hammaga rahmat ishoras. Men bitta narsani aytmoqchimanki, ko'chada qiynalib yurganimda, pulsiz,
yo u joylarda yurganimda hech kim yordam bermagan. Men Ehson akamni uchratdim, Afzal akam bilan tanishtirdilar. Menga ishonishdi. Dubayda Abdurozak bilan bog' qildim. Hozir shu yerda. Menga ishonganinglar uchun kattakon rahmat. Afzal aka, спасибо вам. От души. Umar Nazarovich, всего люблю, брат. От души. Hammaga rahmat! Ярали! Ташкент. Со мной второй воин, который тоже заслуживает вашего уважения. Родной, ты показал отличный бой. Ты достойно бился. Что скажешь болельщикам, которые смотрели твой бой? Салом алейкум, hamma kasa kadam kiyoma xushomat rahmat baroy dastgiri. Bayaki dingan o'qisana monaki ma 23 ro'z mashq qilgim, mana qadar biromagim. Inshaalloh sarshavi shoy. Men inshaalloh tayyor bo'lsam bu hamida revanş mumkin maqsad qilish bo'lmaybiram. Chi g'utanim? Amish dastgiri tonda gap nadur. Aymi shidagi zalda ichida ma ayna barodaro shoydam 23 ro'zda tayyor shidagi mana qadar o'magim. Lekin barodaro hamma kasaki o'magin, qadr qilgan hazor rahmat. G'utanim ki Tojikiston va pesh O'zbekiston. Mana dukhi tojiki bormi? Еще раз говорю. Помогу, Узбекистан olg'a, Tojikiston va pesh. O'zbekiston, Tojikiston va pesh. Дорогие друзья, очень важное сообщение. Со мной здесь рядом Айтым Жакупов. И у него есть пару слов для всех болельщиков и зрителей нашей лиги. Ассаламу алейкум, Узбекистан! В первую очередь я хочу поблагодарить спортсменов, всех тех, кто сегодня пришел поддержать. Знаю, что у победы всегда много друзей. Поэтому очень хочется, чтобы всегда поддерживали спортсменов, независимо от результата боя. Сегодня ребята показали, еще раз доказали, что они ни от кого ничем не отличаются и имеют право, так же, как и все спортсмены, быть такими же, как и все. Поэтому, друзья, в первую очередь, весь успех, весь результат в нашем единстве, иншаллах. Поэтому Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, независимо какой мы национальности, самое главное, чтобы наши страны, наша молодежь развивались и росли, иншаллах. Всем рахмет за теплый прием. Сегодня вот тоже Камиль приехал. Сбор идет на лечение. Пару слов скажи тоже. Ассаламу алейкум, Узбекистан. Я вас всех люблю. Вы знаете, мы всегда делаем добрые дела. Давайте дадим надежду родителям, что этот малыш тоже будет спортсменом на будущем, иншаллах. Когда Средняя Азия вместе, это будет сила. Давайте Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, все вместе, Россия, поддержим вот этого малыша, дадим родителям надежду, чтобы выздоровел. Надо собрать $2 миллиона. В прошлый раз мы собрали очень мало. Если мы вместе соберемся, это будет бомба. Всем спасибо, всех я вас люблю. Скажу честно, ребят, я до этого не знал, что будет сбор. И хочу чуть-чуть, пускай старому от меня бисмилля будет, брат. У меня вот в кармане $1000. Пусть это будет от меня, брат, будет. Держи. Я борга, салам алейкум, хамакаса. Маме жачи ганарары ки гирифтам. Хамаша дамим бетам. Ба иша гуфтанем ки кадоме ки чанд қарметона мархама падеш какни. Спасибо за этот прекрасный бой. Идем дальше. Давайте еще раз поблагодарим бойцов и попросим после фотосессии покинуть октагон. Узбекистан, Ярали. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no
If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.